Mpena mwenyeji belo yafa. Uyabuyana. Ngizafika lapha ngamhle yathi umntimo ngizela. Yaza umfuni nama ufuni kodwa wenza into yami. Imina ukhonjwe isilo kwengamela amabhinqa. Kuba ngelala ngiyazi ukuthi kufana umuntu okushaya ishibobo. Shibobo. Wahleka wambuka. Imbongo. Kodwa mfowethu uzokwaseka ngakho lento. Ilungisa lento. Uma singoba bangapela. Umfana usenelisa kakhuseke manje. Ngeke umfana. Yabona umfana usenelisa kakhuseke ngempela manje. Yitho baba. Yitho mashisi ngempela. Pho. Yakushayela mina. No mina. Hawu. Yazi ngaza kwethu kunesigaba esibalulekile le ngizoyibika endlekulu ukuze sizosilawuleke kodwa kusasho mina nje angikhuluma ngempela mina othula sizwe la leze benina so lapha ngoba kufanele beziyibonile le yanto le bona ifocus yabo yimini revenue ukuthi bahola malini behlisa malini ngomleze benzani yabona le jini le wangceba ngiyaceba i-corruption isemthethweni lento don't ngiboni wangceba ngiyaceba bantshontsha live njengoba isiteshi live awungeke kwajayiva deshi live amapolo phuza khona uba umuntu ongayeke isikole sekubhala hayi kodwa isikole sekubhala Jaiva zemnika mfowethu sengiphetha ngawo mfowethu lapha ngiyabonga kakhulu umsebenzi omuhle owenziwe uJaiva zemnike wawenza waba impumelelo ngaphinde ngicoma kakhulu ukuthi uthe mayabe amagoso embiza indaba yetafula sasingahloseli utho lapha kwakuyobekwa ubaba uJebe emvelo kweunjalo ngesingalu baba mfowethu Jaiva ngenhloso yokuthi kokusendleleni ihlanze ngiyalazi neha inkukhu zakhe ishwa lapha udrinki ungathi kuyembeswa ukudla kwakho akuyakudla umono udlophekiwe ngathi umono ayisabusa fuhle kusuka lapho qhubeka impilo kamnandi wayenjoya kwahleka wazohleka ngisho bonke abantu ngisho uKhim kwamnandi tema yasaba la ayikona uthe mayisuka lapho nje ligcina ngempana inkunzi ngempana inkunzi ngempana Antende kunze nganza kwethu sibonga kakhulu umphakathi wakwaNgqulu umphakathi wasemsamo umphakathi wasongana umphakathi wasemabhuqweni umphakathi walapha esilutshana umphakathi wasenkandla umphakathi walapha phansi ngempela ehlanzeni lapha madoda emsamo lapha emshwansizwa baphelela bonke bahlangana ndawonye kwaba yintethe kakhulu esimangaliso uqophe kwamlando kakhulu kemaqophe kumlando kakhulu lapha uJaiva zemnike isinoko sethu okukhumbulayo ukuthi lapha kwasebenza kakhulu nebhola kadikadika umuntu ekhathelo ebuye ekhuleni uThembole Mbondala ubhodla semangulweni nama uqubula amanzi angcolile la udobula ngoze ingulu zanini mhlawumbe yena qala ingoma abane eminyama egqize ngemhlophe izwiyeni ufakazi uwe okhona ikiba mkhulu namafusini lokho kukhomba kusobala ukuthi inhlaka yebhola kadikadika ekwamele isithwalo akafanga nayo
kodwa uthema yahamba yamila njengekhaba likamoba ngoba mina ngiyaqala ukubona mina into ikhaba lakho lihlala lihlaza udu ngisho ebusika umoba uphela ibhova labathikathika linjalo into ebalulekile kakhulu njengamanje amachwane ebhova aqhamisela abantu asebenze nabo kwaphinde kuzoba ngisho ukukhalula lakhe nasekunqaweni yakhe lokho khoma kusobala ukuthi ngempela ke uJayiva Zimnike ungomunye wabantu abazuza lukhulu kwibhova labathikathika sithi bafowethu uma amagoso embiza engichallenge nami ethi angibuyise intafula ngavuma sathi silambisana akekho umuntu thina besilwa naye siyabezwa abantu bekhonkotha nje yabo bekhonkotela yabona uma ngekho siyakhonkola uma ngekho siyasineka 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 ohe nangazi leyo uma ngekho siyakhonkola Maricon, c'est accéléré. So, manje, ito balaga kulula. Uy, bana mo ngavenda. Awu madoda mina nguphathi wazo nje. Nguphathi wazo. Bese isime. Hawu, ziyabona ngabe isime. Ukubona labanye, umnika zwe phambili. Manje sekulobo. Into ebaluleke kakhulu la yokuthi ke ngicela ukuthi ngamza kwethu iphinde ngibonge namaciko. Yabona amapholo babengazi mina ukuthi insizwa lapha umenzi ukwazi ukugida ngalo la hlobo 11 hlabo 11 lokugcina lapha hlabo 11 lokugcina umenzi ngibonga kakhulu umfowethu lapha ingane yami engizalayo uLimithi ukuthi ikwazi ukuhlonipha iindustry nogqizile nosaliwa ukuthi bekwazi ukuhlonipha iindustry onjogo abafowethu lapha umkhaya ufala bekwazi ukuhlonipha iindustry ngoba leya isinqumo abasithathile bafowethu usathana noNkulunkulu bakhele yabo nolimo olukhulunywayo lulodwa kuhlukana amabhodi kuphekwe yabo into enjalo into ebalulekile ke ukuthi ngenza kwethu kubaluleke kakhulu ukuthi uma siqanda ubumbano tholakala uwodwa angiyiphathi ke ingazokwazi ofethu indaba kaJayiva sishiye ekhala umndeni wonke lapha umfowethu lapha uJayiva Zimnike uye wangihlebela washo wathi mfowethu akazi angaba ngathini kubafowethu abafana noGempu kaNgcobo abafowethu abafana noSiphelele Mfungamakhona abafowethu abafana nenkosi eyinsizwa yakwaMathaba baningi obaba MfungamaNcinza upresident weBusiness Forum insizwa eyilule isandla ngayo ngendlela uqembu kaMkhize bayifikela eMathupha abafowethu ogatsheni abanye bekhona kwingomboza lonke bathi emacingwane osinothi la lezi group resistant zathi cha ngeke impela lapha singayithinti lensizwe soyithinta okuyinto enhle leyo obomhlandla umfowagwala bakwazile ukuthi nabo bememeze belokhu befona ukuthi seniyuphi into enkulu leyo yokuthi abafowethu belulisana ngendlela abenze ngayo ukuthi into entandane eUJayiva umfokamisi ibe phumelele ngithi abakhule abafowethu bebambane bazi ukuthi sisebenzana amabhinqa masigiya nje ngeke intuli into engasuki ngeke kungenyeli usenkundleni uma ingqele kubone bakuthi ulihlele insizwe mapholoba bese uthi egiyayo iyadlambuza yale bese lezi hleli nazo ezazi ukuthi istrike bese ziyithuka isathatha induku usiyahuda lo senkundleni usiyahuda lo iqali yadlokoza hey yabona ngathi
idlokoza zithuka mawala leyana igali yale uJava zimlinde ngalo awu 39 angadlalanga kwingoma kwazolonke ngesizathu esisodwa sokuthi thuwe abelungu bazogijima ngamabhayisikeli beshopo amabhayisikeli ekseni amanyala leyo nto ngize ngivumele hlobo kuvala umgoqo yetheko ngabantu abangonelutho kodwa awuvaliwe amaphara ade luvalo ngecorona ama-VIP lezazinto zenze njani kebizwe amafriji agugile amafriji nama-TV afile abantu bachaphaza imsulu yezinja akwazi ukuthi ngempela saba nenkinga enjena lamagosa labantu abadumele kangaka yazi mina ngiyazi ingoma ngigidile ngahamba imidlalo awunendaba nestage into ebalulekile ukubukwa umhlaba ukuthi seniyenze yonke into buka awukwazi ukuphethuza inyiphethuza inyanga yonke shawa obhuti nemvimbo ngapha sibuye esikoleni sibhala amaphepha singaqedi kwenza kwethu ngiphinde ngibhekisise izinto ezinhle nezimbi ezenzakalile ngiphinde ngikhulisise isizwe saphunga namageba senkayishana kamenzi yaphuza umlazi angameva sodlambedlu oludlithanga samadulweni zolebhekamanyambe ukhalipha nodumehlezi kamenzi utabula wamfasi bakanomgabhi belitebula behlezi emlovini bethe akubusa akubankosi kamnyama nezamnethezeka njengamanje ngenza kwethu umtsineka and the rest bakwazile ukuthi bahlanganise babe yithimba baphinde baqoka amagoso nabanye abaculi ukuthi babe ama-ambassadors engoma kaZolonke. Ingoma kaZolonke isiyenzekile kakhulu iminyaka ilandelana iba nama-challenges lapha nalapha kodwa kubalulekile ukuthi izinto manje zenzeke ngeqiniso elipheleleyo ikakhulukazi mawumuntu futhi okwesibili khona nje la umuntu khona ubonakala ukuthi le nto uyayazi awuyishendeyisi. That is very important. Yabona nje mawasikhuluma ngogada bafowethu ngisakhuluma nje ngengoma kaZolonke masikhuluma ngogada yabona ugada hayi akazenzisi akanjani mina ugada ngimazi oqala ngangimazi mina egidi ingoma uyazi usafika kanako la kithi ekhaya waze wafika kumaskandi emdala ugada ngenxa yokuthanda yokujaleni uthokozani la ufika ucula umaskandi laphana ubhizi uyigose emakhaya wokumbona mama engomeni yakhe lelithi amagoso yabona le ngoma ethi gusolami awelo oyimpo kanjalo ulale kahle uwo wamfundisa uShanele le nto le isenhlizweni yakhe ngokujulile yokuthi lento yesintu isemzweni yakhe kangakanani mawubuka ubhene emakhadi ubuka uJomasono ubuka ama-product akhe kwi-soccer field ubuka uKaizer Mtawunge kwi-soccer field lokho kukhomba ngokusobala ukuthi umdlalo odlalile wakhoja afana nomdlali olufundile eklasini yebhola manje iyodwa point engikhala ngawo kakhulu mina yini labo bantu abanganalisinga wengcine kamkithazeka nini wena uhlule noma sengifikele kwengoma kaZolonke ngithi mina ngicela iqhudi wale siyaphazamisa angithi awazi ukuthi uphazamiswa nini wale uyaphazamisa uyabheda mgcineka uyabheda nje manje sogcina sithina sikusola samabhizinisi sasponsor sa-overseas esifuna uzosiphatha la siyiphathele thina yabo emabhinqeni ingoma kaZolonke ihambe kahle kakhulu futhi kunensiza futhi umkhaya wami uMavava esangene njalo nje kwezinye izinto kodwa ngisakhuluma ngabantu abanemizwa eqondileyo uyafana nokhala uMavava sizosencane leyo yabo sizosencane leya kodwa mayevumisa uyamuzwa ukuthi lento isekujuleni kwemizwa yakhe
uyibona ukuthi natso-ke ingoma ifuna abantu abanjalo abanalo usika umuntu ongajuliswa ilutho nje juliswa stifu kuphela mcineka fifteen yaphuza ayi juliswa umgidi okay awubeleni maratana ayigijini into ebalulekile ngane zakwethu la ethi kimi kwingoma kaZwelonke kufikile kuhle kwafika okubi ngifutshela mina iqiniso konke amagosa lapha ngifoneliwe ngafika futhi nami ngabona ngifoneliwe kwafika lapha kwathiwa ngibonga futhi lokufika koBhadlane lapha ephezulu ophezulu futhi naye lento le isemzweni yakhe afuna uqabanga ayichanga uyisinto leyabhuti yirasta kuphela neligejayo ngoba nasi sasikhala ngalo kumgqubeni uthi umgqubeni ubenze bonke umsizo wamosha ke uyekini welelezi ezimiyeko wayitshala lento oshize obeyikizela nje ileyo nto phela nje uthi okunye cha wazakala nawe nami kwethu lo uphezulu isemzweni yakhe leyanto nosijaba isemzweni yakhe isinto sethu masisabalalisa la kwingoma kaZwelonke ondani ngane zakwethu kuhambe kahle okuningi kodwa kwasekugeja la kugeje khona kwagejisisa la kugejisise khona kugejisise esigabeni sokuthi kunesigaba lesi bazokwazi ukomavava oganda namagoso nothula mfazi nabanye amagosi abekade khona laphana lapha nomthakashana amagosi abekhona futhi umthakashana uyisika ngoba yena iphoyinto elikhoze kakhulu ubontilela lanele lokuthi nomlenzelo umbishani lanele ukuthi aliboni kuyiphoyinto lanele ukhanda amaphoyinti unenethiwe ipoint ingomini mapholo uyalazi ipoint ke into yokuthi ngempela ugabisela ijaji ubuchule bakho ukugabisela ijaji shaya ipoint abantu abasethi hayi kusubihlwe mfowethu unyaka odlule ayi point le ambulance le point le nurse isikole sihla namadrip sizohlaba China namanye amaphoint khona abanye abaphuma egwameni kulonyaka amaphoint amahle lawo ephosini lokufa umuntu ophethe le funeral parlor okhiphele la bhokisi ungabanyala futhi angathi ukufa ujwayela kabi ukufa ujwayela kabi ukwazi ukusayinela ukuphuma kwebhokisi leyo funeral parlor funa sifuna sesithole ijeze ngoba lo nto le ukuthi eyena usekhona family ukuthi abantu ufa kwabantu kuyibhokisi kuyibhizinisi liyena akasenamizwa ukuthi umuntu onamo mcineka kuyo zonke ingcobo esengiyibekile mfowethu nginika challenge eyodwa ukuthi kwingoma kaZwelonke ayikho into engidumase njengaleyo ubona ingane encane iphuma ebhokisini kwicasket izokhetha ingoma akulona ipoint lelo uma kuhlangene abantu kwaZulu begida ndawonye umthandazo lo ilona sonto lethu leliyisonto ayikho into edlula le yathina ekhulu sikhulumela nobabamkhulu bethu nento esikhulumela nephepho yethu nento yakha izolo nesakusasa angeke sivume ukuthi kube khona isimo esinjengalesiya leyanto ayihlekisi leyanto ayimangazi leyanto iyadumaza ibanga amahloni ngoba into njengaleya iyangenzeka ngalodawo uzokhumbula umfezi ezecula ukuthi yavuka indoda yadla amasaladi that was 2022 kuvuka umuntu ethuvukile ebasho laba behamba naye kuthiwa alambe ukuquza ilokujana ukuquza ilento le ibhokisi thola ukuthi umuntu wathi uyaphila mayephila lo muntu ukhomba ngokusobala ukuthi umuntu lo obevele la isho ephile ebhokisini uthe mayivuka
evuswa upastor waseZimbabwe wavuka lo muntu wadla amasaladi ezikwenze ngoma mayivuka edla amasaladi lo muntu leyo nto leyo into yenzekile ngoba lo muntu wayeseyiphahlile angithi mfowethu nomthando ukuphila uyezokasho kodwa mawuthatha intambo uyifake la uyilengise phezulu singekho thi ukhahlele ibhakede uzova ngithi okukhombisa ukuthi ke noma akwenza lokho kodwa mawungayiphahlela wena uthi mina sengibongile ukuphila sengisesilinganisweni sokufa uzokufa ngithi ngoba wena uNkulunkulu odalayo ngokwempilo yakho ngaphezulu ukubonga uNkulunkulu ezinganeni zakho ngakho ngithi mina lesasici senzekile lo muntu la uphela ngo2 weeks wafa lokwaphela manje engaseyona umuntu ngithi ke njengamanje amabhosi abelapha njengomongameli wamabhinqa okhonjwe ngonyaka kubo bonke ubuhle benzekile lapha kodwa lesi sici ngiyacela silungiswe ngoba sinale kusasa eqhakazile futhi masilayikhuthaza leya ey'nganeni zethu sibulala izwe ukufa kuyesatshwa ukufa kuyahlonishwa ngisho umfazi esilile wayegega umhlambi wey'nkomo ehambe ekliniki ngoba usuke ephoqelekile egega umhlambi wey'nkomo angayidabuli umhlambi wey'nkomo ngoba imbele yazo yokhalikazi iyomangala ngoba imfuyo ingabadala uma thina sihlangane nomthandazo wengoma sithandaza ukhona amatshitshi ukhona insizwa engase zembathela umuntu eyidela impilo zazo sihlabe zimbelule ukhona amaholi uma singavumela into yokuthi ungakhona ingane ekuthiwa noma iqembu elizoshaya ipoint ngokuletha umuntu ngebhokisi kuyobe sisibonisiwe samaZulu ngiyocela ukuthi amagoso gadla nawo wonke amagoso abekhona athenga imbuzi emhlophe enengathenga imbuzi emhlophe ngabe lokhipha leyanga lebhokisini imbuzi uqala leyo eyesibili iphinde futhi niyoxolisa unikeze abazali bayo uxolise abazali bayo ukuthi bazali besingakuhlosile kodwa kwenzeke iphutha ingane beyidlala ukuze niphilise lo mntwana leyo nto leyo isici esingaphekwa zonke isici esingeke ngayibona mina ngaphandle kwabethu manje zonke ingane asithwala ngamapolisi akusoze kwenzeka lokho uma ngisaphinda mina ngakhonjwa isilo ngikhombela khona ukuthi ngizele isilo bese ngiphinde ukugcina ngengoma kwazo lonke esigabeni salento yale sokuthi kunamagoso angifonelayo athi awu39 angadlalanga nhlobo 39 amagoso angasadlala nhlobo ngiphatheke kabi lapho mangilandela ukuthi sizathu yini ngithola isimangaliso kuthiwa lapha kuthiwa bese ngiqoqa izinto kuthiwa yavalwa ngo12 bathi ba extender kuthiwa kuyavalwa ngo1 yini kuthiwa ekuseni gijima ngobhayisikili khulula ngobhayisikili aqala ukugijima ngo10 kodwa abelungu umgwaqo uyavalwa hayi nganza kuyithaya hayi abantu abamnyama ngiyanibonga ningasanganiswa amathenda nisanganiswa ukuthi niyagadwa nisanganiswa ukuthi nemali eningi yebhenki engayenzi lutho ngikhona nje mina ubaba uNcane uzuma ngimthanda futhi ngiyoze ngife ngithi mina ngimhlonipha njengobaba wethu omdala kwaZulu umuntu omdala akasabe kwaphutha akasabe kwasiphi ngoba so responsibility yabantu abayi-future abantu abayi-future ibantu laba abathola besukume banoma uthathele ukuthi banoma umukazi ukuthi banoma uthathele lapha emva kombhede banoma ihambele kuye banoma iziphelele awunakho ngemva wami uzokhulu ube indoda umsebenzi womuntu omdala ila yodwa to monitor and to usher the young ones to a leadership family wise as well as political wise as well as economical wise ingakho amasulumane ethi mashaya ithi ingane yayila lokho kwenzeke kuFloyd noba kuZuma uweqala amaqhude lapha amaqhude ayiqala okheva bobabili bahlangene ndawonye mabehlangana ndawonye labo okheva bobabili inkinga uyedwa
oyinkinga enkulu kakhulu nge-age yakhe yilo mncane Floyd Shivambu. Uzuma ihistory yakhe nezibongo zakhe. Njengamanje ngithi mina sibhekene nenkinga enkulu kakhulu. I-MK ibalulekile. Doesn't matter how many political organizations have been formed, but MK iphumelele kakhulu ngezathu esisodwa. Amanyala enziwe i-ANC in our country, in our province. Toloduma no sick. Iprove ngokusobala ukuthi abantu bakholwa kangakanani kulele thu ibizwa ukuthi alternative. Thina abantu bakwaZulu ke into nje nomgaba laphakathi siyikhonzile siyayithanda and we are united. Kodwa futhi siyakwazi ukumgeza lelengqele ikhanda. Njengamanje ngenza kwethu pattern wami ngithi Floyd Shivambu ngicela ungabi angry. Ungayithuki ngale kaZuma. Noma ngabe uyazi wawukhona zidla ama drugs. Sidingo salokho asikho. Noma ngabe uyazi ukuthi mhlawumbe indlela ushaya inyawo sidingo salokho asikho. That is not a political science. That is anger. Don't apply anger. Apply principle. Because mawumphambi kwabantu, you don't apply anger. Mina ziningabe izinto engayivezela umphakathi nama ezincashulayo la ebolini bami nje ngebhinqa. Kodwa I don't present them in public. Bayamukelwa abantu ngoba incane iqhatha abantu. Abantu make baqala bakholelwa kuwena njengomholi uyabahlonipha labo bantu. Nami ngiyohlonipha umhlaba wamabhinqa. Mina emabhinqeni ngikhanda ama-millionaires. But mina mesodeni yena. Amezilo le izilo lento lengenalutho. Iyo zero cent yes into enjalo nje. Kodwa mina nginama-millionaires. Ukashenge i-millionaire. And uyazi na ukuthi i-product yami umthandeni yi-millionaire. Ukhuzana is-millionaire. Bakhile imizi yoyisemkhulu and the rest. But they are my product. Yabo. Yingakho mina mangishaye impembe besabela ngoba ngiyabahlonipha futhi abahlonipha lutho. Yabona. Ngibahlonipha ukubona lesiqo sabo nemindeni yabo nama careers abo ngoba start by respecting the talent. Njengoba siqala ngesithi a limit onokithi you are brilliant. Ngitholiste ayibhalangeke. Ingoma yakhe eqhamuka ngumnayishe bani yabona. So into enjalo lezo ukuhlonipha ithanda iqala kanjalo kusatha lezi ngane zoba into enkulu yabona. It's my responsibility as a president of the Bhinqa Nation to respect those people. Now we're Floyd Shivambu. Uma ngabe uzimisele ngokuthi ngelinye la ube into ethize ungalokothi uthuke ingane kaZuma, uthuke abaholi be-MK, uthuke uZuma. Lokho is a no-no. Because of KwaZulu khona kakhulu enhlonipheni. And it's not only Zulu, it's because it's only left in a certain tribe the phenomenal respect and honor of an elder. But it is indeed African. Being together on the mountain and prophesizing that what should be happening in this country. Not our forefathers, not our fathers. We are in this mess as a result of our forefathers and our fathers who have chased us away when they speak in language of Samo, Gunundu Samo, Ishis, Amashisambe, Etipuma, Kulumabadabadana, and the last Sasa was over. In Ghana, then Njengamanje angekho ngabona ukuthi NC is distracted. NC is the mother of all parties that exist
that have a potential. Inkatha iqhamuka ku-ANC. MK iqhamuka ku-ANC. EFF iqhamuka ku-ANC. ICOPE iqhamuka ku-ANC. UDM iqhamuka ku-ANC. MK yonke lezi zinto ndawonye combined. Leyo nto leyo itshela ngokusobala ukuthi the mother of all parties, which is African National Congress, is confused, only concerns about who is the next president. They can't even wake up during the historic moment of their leadership and in their government positions. The first time experience of GNU, Government of National Unity. Ngabe laba bantu they are humble, bayazama ukuzireconstruct, but they remain distracted and they remain confused. And they remain ignorant. You know why? It's because they don't care. They only care about their bank balance. Umuntu okhulumayo ubani incingo bayikhetha ukuthi bazophendula esigabani. Noma umzana mbona umuntu ophethe isu kodwa bayikhetha. Asikhuluma iqiniso. The latest yabona ngiyabona ukuthi ukusunguleka kwe-EFF was unnecessary. Kodwa yasunguleka yaphatha. Ukusunguleka kwe-UDM nakho kwaku unnecessary. The COPE was worst case scenario. Okukhulu nakho konke, which is the last flower, Mlahlankosi, is a formation of the MK party. Ukusunguleka kwe-MK is a proven beyond reasonable doubt ukuthi how much disaster is inside the African National Congress. The MK engikhuluma ngayo nje namanje iyona kanye esungulwe umuntu ophathe 30 years ngaphakathi enhlanganweni ye-ANC kwi-leadership, kwi-decisive moments of the ANC, waphinde waphatha 9 years, 20 years altogether, deputy president and the president of the country. And the age is approaching 84 years. Lokhu kukodwa nje khomba ngokusobala ukuthi mawubuka i-cabinet elithi uMandela nelithi uMbeki yalithi uBaba Zuma, yonke leyo cabinet, how many young people were there? Much educated, much politically than anyone. Kunalokho ingane zayikhombisa ikusasa of Lloyd Shivambu, or Julius Malema, or Sindiso Bagaqa. They were all expelled. Instead of grooming them and giving them and ushering them to the future. Lokho kusho khona ukuthi sizimele sisodwa eNingizimu Afrika. Kanza kwethu sisodwa. And sisempini lapha sibambe iqina. And obaba bethu banayo achievement eyodwa bayenzile ukuthi basikhiphe emaketangweni obandlululo. Thina abazalayo sofika sithini thina. Legacy thina sapho zitshwana. Sadla ifebe safa. Ngifuna uyibuza leyo nto. Nawo wena uthola amathenda wazi kahle enhlizweni yakho deep down uzohamba uyohlaba inkomo koyihlo omkhulu bome ubonga ukuthi uhambile wayekwenza icorruption yaphumelela kodwa uthi ushisa impepho emsamo ifona udoyinja ewumphathi ewuminister ewudirector ewu-HOD ifona udu ayimi ilokuthe thumela phela sihlangana nini. Hi boss.
yini le nto? It's a disaster. Ngithi-ke mina ngani wethu, we are on our own. Noma singafa, but this message will remain. And some group of people will be replicated and will learn from what we have said. Hey, yazi, bengazi mina ukuthi bengitshela nginemoto, so ngesikhathi ngitshela nginemoto, bengazi mina ukuthi kanti imoto kanti awuphiwa zona, bengazi ukuthi mina imoto heza mina ukuthi khisi uzosala nazo. Cha, zathathwa zonke ngathiwa ezisikhundla. Bengazi mina ukuthi imoto kwayesesikhundla ayinamoto nhlobo imeya. Into mangiqala ukubona isiphuphu kwesinje yana semeya. Kodwa ngase-understand kodwa ukuthi usemhlabeni wethu honest. Lo mhlaba lo unganakiwe. Ngiyabonga kakhulu mfowethu Mathe, nami ngivakashela mfowethu ngenza isinto esenziwa kumina. Abanye babafowethu engiphila nabo. Ngixoshiwe ukhosini. Namhlanje uma ngabe ungizwe ngapha, ube ukhoze ngapha. Ileqayenja. Njengoba ixala. Leyo nto leyo ikhomba ukusobala ukuthi umholi uyazana. Umholi akafihli emafusini. Namhlanje bekunecala likaNgwenzi oyisela lapha eMhlathuze, kodwa ngoba yena ushintshe ijazi waya kwenye indawo wasupporta uLokhunjana uHlabisa washintsha umbongo wasonto umbombo umzimba ubheka isithungo sibheke kwenye indawo umbongo ubheke kwenye indawo ethi uyayivikela ngoba yonke le mesa bayenza lapha eMhlathuze oNgwenzi namhlanje bathenda amacala abucayi okweba. Leyo nto leyo ikhomba ukusobala ukuthi i-corruption ingakanani and it has been officially charged. Kodwa ngoba inkatha ine-talents embi yokukhokhela izintatheli, ikhokhele abantu ama-influencers ukuthi bayiprotecte ekuboneni kwayo. Bese ikhetha amathiti lapha nalapha, ifuna ukuba yithi ngeyithi, ifuna ukuba umphakathi ngomphakathi, yenza into engazi. Ngelinye la ngeke ngikhale umntwana uphinda ngene mayithathe efaka ibhaka efanayo. Ngoba wayengiyithanda inkohlakalo umntwana uphinda ngene. Lento eniyenzayo ningayisho nemsamo, ningaya nemsamo Ntuli, Ngwenzi, Hlabisa, ningaya nemsamo kaphinda ngene nibe phekwe ethuna lakhe nithi mntwana konke sisakwenza kahle. Ngisaqala ukubuza ukuthi ngingakwenza ilokho. Ithi inkosi yakwaButhelezi ephethe njengamanje. Mntwana okwaphinda ngene uzozifa. Ungabamukela yini bezoguqa phambi kwakho njengenkosi yakwaButhelezi? Bonke abaholi benkatha nezimeya zenkatha zizoguqa phambi kwakho zisho zithi njengezinalo umntwana nangu umntwana umphumzele eceleni, nangu umntwana uzozifa eceleni, inkosi yakwaphinda ngene. Bethi konke sicela uhambe uyoshisela impepho umntwana okwaphinda ngene uma ngosuphi ugatsha Buthelezi uthi konke sisakwenza kahle. Ningakwenza ilokho ilo mbuzo engibuzayo mina. Uma lelizo silimele ngeqiniso, cut yalo party. MK boss Shivam boss zakala manje. Yabona ngani zakwethu ngingena esigabeni esijulile nje lesimanje. Njengomlando wasemchumeni. Njengongizwe. Njengontombi asemdabela ngasamqoma ngasemthanda. Njengevuma levunyuko lasemele ngwasho kwabo ivumile uthatha ubulalezi izwa. Ngeke ngazengene isolo.